Ispred hale sportova u Jagodini od ranog jutra bilo je parkirano preko 1000 traktora sa prikolicama, čiji su vlasnici učestvovali na javnom izvlačenju za 210 visokorasnih krava i još toliko teladi. Imate gde da je čuvate? Imam štalu, imam gde da je čuvam, imam još krava, imam junicu i tako čuvaće, to je dobra sorta. Kako će da se zove? Pa daću ju neko nemačko ime, na primjer Karin. Očekujem mnogo više i mleka i telići da budu bolji i tako. Grad Jagodina izdvoje 50 miliona dinara za uvoz vrhunskih grla visoke mlečnosti iz Bavarske. Želim da vam dam jednu radosnu vest da ćemo sledeće godine isto da dovedemo u Srbiju 210 junica i 2013. godine isto 210 junica. Ono što smo uvek imali danas uvozimo iz nekih mnogo manje razvijenih zemalja nego što je to Srbija. Zato što smo zapostavili poljoprivredu. Pravo na besplatnu junicu imali su svi jagodinski poljoprivrednici koji gaje jednu ili više krava, ukupno 1210. Obaveza je dobitnika da prvo tele daju stočarima koji nisu dobili junicu. Onaj ko nije došao, izgubio je to pravo.